Paranno sia pada sendeki lan atu totemo ke si tamu bolioki lan tepenanda bisaranna puang matua umpamatan na pena ulendoi channel YouTube EKB Bahasa Toraja. Ya tu kadanna puang matua latanannung lan atu ya te dia lalamai Pak Pudian Tallumpulon 2. Pak Pudian Tallumpulon 2. Apa dolo lata basa tanannung tu kadanna puang mai kami. Ta ando Pak Tunduan puang matua si Solanki. Rampokan ni mati olo malabi mi puang matua do suruga umbawi temintu katuangki ki pemalaran mati olo malabi mi ki kurean sumanga tu dia napa pasak kemi lako kami ondongan na dia naka di pagarisan kasalan na to temo o puang ki kamali la urangi tu dia naka dami o puang pena masalo si solangkan ni sia kamu lama kada lako kami ki tandai patu borona lan sangan na puang Yesu ki mas tambayang. Amin. Pak Pudianna Daud, gelongan bangunan adat. Mau Pak ya, tu to di Pak Deimo tu kapatodo tintinganna, sia di Samboimo tu kasalanna. Angka misa Pak Basanta atu yate, di pagar di pakondi lam misa kada nakua, ka di pagarisan. Sulu tu pada di pakaboro lan Puang Yesus Kristus. Den misa film di ben judul Bal. Tu umpolelean kalingkanna sia pengkarangan na misa to manarang di sanga Jason Bal. Isinna tu film ya to ya mo tu Jason Bal umpabendan misa kasih pulungan bak tu organisasi diona atoran bak tu hukum. Anna si sola bak tu pira-pira sang manena untundui temai to mangka turu lan kara-kara kapua tu sanggang buda tau sengat. Ya tu Pak Tunduan na bal si sola sang barakna na pogau si turu pena maruru sia tang umpalaku doi Pak Abaya lako temai to bongko ba tu tang pakule mamaya lan lingkana film ya to to nalambi mitu misa agan tu umpabonnong penaanna buda tau tu untiroy to nalambi mitu atunna tu misa to unnala kara-kara apalendu paranunna sia masannangna tonna pokadami to mak polai salu bak tu hakim to kumua ya tu tau ya to lendok dio mai ukunganna belanna Pak Tunduanna bal si solamintu sang manena sia batu solamintu sang ngayokana lan marupa-rupa pekutana sia Pak Poloyan salu jomai hakim. Sulu tu pada di pakaboro lan Puang Yesus Kristus. Pak Basanta lamai Pak Pudian Tallumpulon 2 atu ya teh duka umpak pesana ni lako kita kumua lenduk paranunna sesendena tu Daud belanna napagari puang matua tu kasalanna sia nalendokan puang diomai kapatodo tintinganna. Pak Basan iya te dipamulai diomai misa akadalan angka misa saya lako dua nakua mau Pak ya utole Pak mau Pak ya batonan nakumua napasake puang lendu ya mau Pak na sia lendu ya rongkok na belanna napasake puang tuto mak pudi sia mintu taunna. Landu ka Pak Basanta atu temo nani Daud umpokada itu ka masusana batu ka maparisanna tonna atunna napori pado dosana batu kasalanna ya moto anna pesta bian itu mak pudi batu Daud to kumua ya tu puang matua masokan sia sundun Pak kaborokna ya moto anna pagarri tu mintu to madosa kerampoi sia rampoi metambah sia unando kagarisan kasalan lako puang matua belan na kabro na puang matua sundun lako kalena ya moto anak ia tu mak pudi umpa kendek duka kurean sumanga lako puang matua belan na mangkamo dilendokan domai kasalanna ukunganna belan na dosa. Siuluk solanasang tu pada di pakaboro lan Puang Yesus Kristus
Ulendo ite kadan na po matua tu tarangilan atu totemo. Anda pakilala ki siya na ada iki to maapudi. Tu kita mintu to madosa lako puang siya kasaran lako padanta panampana puang matua. Tu kumua da amo anta tuang ton tuobang lan kasalanta. Sangadinna la saya ki metamba siya unando kagarisan lako puang matua. Anna iya uang ulendokan ki diomai kamaparisan anta tarima kamasanangan batu kasendean katuan saya lakona lan buang Yesus Kristus. Amin. Tama sambayang. Ure sumanga o buang. Kika nasay kumwa yate kami te tomado sawangkan ni. Paki kure sumanga ya kirampo kanila ko kalemi umpala ko kagarisan milondokan kan ni diomay mintu kasalangki. Pabata mo kan ni o buang latontong mapatongan mati ulo malak bibi. Siya makure sumanga. Lansangan na po ang Yesu kimas sambayang. Amin. Rampoin deto tu kanan na po ang matua tarangilan atu yate. Tontong bangki di saburan to kina kita subscribe ite kanan na po ang matua. Siya tapak bagian ni laku sang mane sampai neta. Ure sumanga puang umpasilya ko kamarampasan.